Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upakulingi pai mabarasallaku nasabak may gamo pawita ibu sibuk mo pamurusu ibu ngana. Upakulingi pai mang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ripaka lebih nania kitan riyangi alabbiranna papang malabikeng Bapak Lurah di Kelurahan Panyula. Beliau seumur dengan saya. Alhamdulillah. Ripaka lebih nania kitan riyangi alabbiranna papang malabikeng Bapak Imam di Kelurahan Panyula. Ripaka lebih nania kitan riyangi alabbiranna apa nga malabikeng Bapak Kepala Lingkungan di lingkungan Awasalo ini. Ripaka lebih nania kitan riyangi alabbiranna apa nga malabikeng Bapak Ketua Panitia Masjid Nur Namiriyah. Terima kasih telah memberikan amanah kepada saya menyampaikan tausiah Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ripaka lebih nania kitan riyangi alabbiranna segenap pengurus Masjid Nur Namiriyah Kelurahan Panyula lingkungan Awasalo. Dan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Yang pertama-tama pada loni may angkasiki syukur lori pang Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Magi yarona rekomap caramai ustaz pamulang ada napau ya nari tunai raki mas syukuru lori pang Allah taala. Kenapa demikian? Nasabak dek gaga apun nangat dari lebok na iyelino, tidak ada segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuru kilori pang Allah taala batuan nama terima kasih ki. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang insya Allah menjadi uswatun hasanah akka cuwer madeceng rahmatan lil alamin pamasil oriyamananna alangnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rilalanna iya assoina rapi si asso iparing ngarangi wi ajajinganna Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ngimam mauli. Nasabak dua tu biasa ifau. Yang pertama mamauli, yang kedua mamaulu. Jadi silengan iya kata Bapak Ibu sekalian.
narek ko makkadaki Imam Mauli berarti ajajingan Nabi sallallahu alaihi wasallam mailo ibicara. Ketika kita berkata maulid berarti kisah kelahiran Rasulullah yang ingin kita sampaikan. Narek ko makkadaki Imam Maulu berarti ampe kedo malabbina Nabi ta mailo icurita. Jadi silai ngangi mauli ajajingan Nabi ta maulu ampe kedo malabbina Nabi ta. Jadi yang pertama melo icurita yang hari tu mauli ajajingan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Magi ro ajajingan Nabi ta dek gaga rupa tau jajiri lebokna iyelino papada ajajingan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini seperti proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajajingan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mai galadde peristiwa na tampu rilalena. Iya. Di mana kita bisa mempelajari kisah kelahiran Rasulullah? Tege monro ibaca kitana ajajingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan tadi makutana kalau di Bapak Ketua Panitia Masjid maka ada mabarasan jimo kiga konya di Kelurahan Panyula, alhamdulillah mabarasan jimo. Nah, sebab banyak daerah di sana yang tidak ingin menjadikan barasanji itu sebagai syiar agama. Barasanji. Nah, sebab lalana yaitu kita barasanji Bapak Ibu sekalian. Koni tu natampu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampamula ajajinganna dangkangi Nabi ta mabuina Nabi ta latuin rewari pamasena pang Allah Ta'ala Nabi ta. Tege monro kisah ajajingan Nabi ta kuri pasalan nomor 5 ya sengi wa barasa. Aga nasir lalan kita barasanji Bapak Ibu sekalian. Aqdirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadiyin min salatin wa taslim. Puang bau-bauan lalai kubur malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak bau-bauan mawangi yang mempoe-poe dari pemasetan niya papasalamat taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang as-salawaki nani apa salamaki yang rengi apa barakaki masari pangulukam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah mu'miyan bidhalika ar-raf'i ila sudadihi wa 'ula. Wattun najaji Nabi ta'aga nasa kita barasanji aga nari jajian nari tupanguluk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau angkan namat tulakang iwiduai liman nari tanai aga napaconga yulun na Nabi sallallahu alaihi wasallam napaconga yulun matanre na Nabi sallallahu alaihi wasallam lauri langi matanre. Sikira-kira mapai sangang ia pangulungan na niatan rengan na jajir lalan na barasanje narampenga kimakada riwat tu jaji wi Nabi sallallahu alaihi wasallam natulakengi wi iyai duai liman na ritanay ritapere angka gana lolo makkokoy jaji natulakengi duai liman na di pagaga pure natulakengi duai liman na Nabi congai Nabi ta la orilangi matanre mage na conga Nabi ta nasaba purana taro Allah Ta'ala makkada maelo mapisengengi apa ngulungan na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tandringan na Nabi ta. Bayangkan riwayat wajajingan na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam pendeta Nasrani heran mita Nabi ta magi na herang nasaba nitay angkatan ratanrang annabingang riyale malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terkadang membaca barasanji banyak diperdebatkan di luar sana.
Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekalian, ada satu saya lihat di sosial media, di TikTok, bacaan Barasanji. Napole nasi dia wawang satu golongan dek na mailo baca Barasanji. Na komeng yaro makada Barasanji itu bid'ah. Mape bali wi sahabat makada Barasanji itu isinya solawat, isinya puji-pujian, isinya kisah Rasulullah. Maka dia rodo ahli bid'ah Barasanji gado-gado. Nah ille iya royesengi Barasanji. Mana dalilnya bahwa Barasanji itu bukan bid'ah? Nasabak ya rumah kedai bid'ah Barasanji makedai. Dalilnya adalah kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu ahlinya adalah neraka. Itu dalil yang mereka gunakan. Akan tetapi dalil yang kita gunakan bahwa Barasanji itu bukan bid'ah telah disampaikan oleh guru kita Profesor Abdul Somad. Maka dah riwat tunna tudat tudang nabitta si bawa sahabakna. Mak puji-puji wi sahabakna nabitta lauri Rasulullah. Aga reaksinna nabitta. Reaksinna nabitta sallallahu alaihi wasallam. Riwat turipuji wi sahabakna. Taroki irlalanna riwayat makada sakata wa tabassama. Mario marennui nabitta dengan tersenyum. Mario marennui nabitta. Iya. Jadi itulah dalil yang kita gunakan bahwa Barasanji itu tidak termasuk dalam golongan bid'ah. Jamaah maulid sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid itu bukan wajib. Memauliki bukan syariat agama, memauliki bukan sunnah. Akan tetapi maulid itu adalah syiar Islam. Salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam yanaritu dengan cara memauliki. Bayangkan ni pagangkanna umur tak sibawa nabitta 1400 tahun lebih. Narekode dia dakang acara mapakwe memauli di munri matu ananata andri andrita dena naiseng iga yaseng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berapa tahun jaraknya, 1400 tahun lebih jaraknya. Narekode dia dakang Imam Mauli mapakwe tudah 10 mangkelinga ampe kedo malabina nabitta yakin dan percaya puluhan tahun yang akan datang anak tak yare ga apota dena napahangi iga yaseng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama alasan kita melaksanakan yang namanya maulid alasanna ipigau ianya ammauli kenge bara waddingi mancaji aparingarang makada ini adalah ampe kedo malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, nariko bicara ki aja jinganna Nabi sallallahu alaihi wasallam ipaham made ceni makada Nabi sallallahu alaihi wasallam jaji wiri as-sona. Ibu, oh ibu. As-soaga na jaji Nabi bu. As-sona aseneng. Tanggal siaga tanggal 10 2 ompona ular Rabiul Awal. Tausiaga na jaji Nabi bu. Tausiaga 2024. Nareko itana ki makada tausiaga na jaji Nabi ta kape balinna inaritu italla iro taunge tahun gajah. Mage na italla tahun gajah nasaba iro watue pasukan Raja Abraha, pasukan gajahnya Raja Abraha engkamana ngi pada malumpo mailo solangi wiyaro yasengi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum lahirnya Rasulullah. Yaro Ka'bah engkamemen ni sebelum engke Nabi tari lebona iyelino. Riwayat jajinna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkani ro amurena Nabi ta lokamolli latona Nabi ta iga sana latona Nabi ta bu Pak iga sana latona Nabi ta Abdul Muttalib na obini latona Nabi ta
dia rawat tuela tona nabitta matawapa iri golilin nakabai matawapa iri golilin nakabai riwat tunaisan na makada jaji ni apona na pajai ia latona nabitta matawapa mario marannu matarum mepa inabitta sallallahu alaihi wasallam mepa ia pona na putama iri lalen nakabai Kuranna na putama lalan nakabai masuni ron nabitta sibawa latona mumputoni ro asanna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam koni ro amulangenna jadi iga marengi asan nabitta Muhammad latona nabitta sendiri malangi asan Abdul Muttalib. Sidang jamaah maulid yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nareko ajajingan na nabitta cinampa mi bicara malampe bicarana inari tu ampe kedo malabina nabitta malampe ladde bicarana maulud aga yasam maulud nasaba sila ingat tu maulud si bawa mamulu-mulu nareko mamulu-mulu kereng irasa mulu lasa mulu-mulu na kena ya warengi bunga na palisu ibolana na palisu be mode pagaga tawaku iya kereng itu rasa mulu-mulu na itu. Ya dia togaga kaya konya insyaallah dia togaga. Maulud itu adalah ampe kedona nabitta akhlak karima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nareko maelo sikit bicara ampe kedona nabitta salah sedi pasalennar lalanna barasanjie di pasaleng dapi pacapureng aga nasr lalanna barasanjie. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع نيا أمبك دوم لبينا نبيت محمد صلى الله عليه وسلم matan resiri nama raja apakah tuna alih. Jadi yang pertama ampeke do malabina nabitta matan resiri inabitta betuan na aga matan resiri inabitta pigau i gau na cecep wang Allah Ta'ala matan resiri na nabitta untuk melaksanakan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya apui di makko biasa niri ita de nagaga sifat tan resiri na nabitta na papole riwatak kalena maega ri ita na pitap-pitang alena pugau i gau na cecep wang Allah Ta'ala. Dek nak ke dari tengah na apa botingange, dek nak ke dari tengah na kerumunange, kotor mabu gau na cecep wang Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam na jagai lada ianya di ampe kedona itallae matan resiri inabitta. Nabitta matan resiri ya to si maiga makokoi ummana dena na matan resirina ya sendi makuras siri. Iya. Yang kedua, matan resiri nama raja apakah tuna ale, apakah tuna nabitta. Di mana bukti maka dan nabitta apakah tuna ale. Engkan engkawattu sahabatna nabitta sallallahu alaihi wasallam makutani lauri nabitta maka ya Rasulullah surona Allah Ta'ala pekko caraku mas salawat lauri idi. Bagaimana cara saya bersolawat kepada anda? Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra baca maka dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niatosi idi maka koi pagurwangi maka daki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana betul? Itu gay cocok. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cocok maneng dek gaga salah. Allahumma salli ala Muhammad betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cocok. Jadi ini mi bawa tete kalau dipakai. Magi makka de nabi ta Allahumma salli ala Muhammad. Magi de na pebali nabi ta makka da apwada ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasaba nabi ta sallallahu alaihi wasallam de na loriasen. Mapakatuna alai nabitta dena loyasen ya to si maega rupatau makokkoi contoh mi dibu contoh mi ajaki gaga tersinggung
engka na gelarna de na lo giling-giling nareko de ditapui gelarna de ditapui padongenna nasaba de na napakatuna ale sanna yaro matandre ale ni sanna boleh ni misalnya haji contoh de na lo giling nareko de diobi haji kalaman na nareko ditapu bawang ya sanna de ditapu gelarna de ditapu padongenna nala liswe de ni rema bicara itu tahu nasabak de na napusipai sipak mapakatuna alena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang jemaah maulid yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang pernah dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa, ya Nabi Musa Bapak Ibu sekalian, Nabi liwa ega kutanana, Nabi majar kutana italareng. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dari Nabi Musa. Maiga pakutanana Nabi Musa lori Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Makutane Nabi Musa. Akade puang. Ya Allah, maga simu pancaji wi iya roranaka. Na iko mato pancaji wi rupa tawe. Maga simu pancaji wi neraka. Manang kacania suruga na bawang. Na iko matop pancaji virupa tawe iko matop piara-piara aga pape balin na pong Allah Ta'ala riwat tumakutanana Nabi Musa akadi pong Allah Ta'ala Musa liso no yolo di bolamu na inapa atanak ko ase atanak ko gandum liso ni Nabi Musa matanan ni Nabi Musa iya sedia tanang matanang contoh na ase yare gayasangi gandum riwat tu nampo ni Nabi Musa pada ini makokoy nareko magalu ki isalaga ni dolo galungi yampori ni joko ni iracu si ipupu si idi mato piarai mapamula bai culat tu mabuai gangkan na mabuai ni matu ya roaseta yasan ya pasangking ang yare gay ronto pura ni ironto masaran ni batangi si bawa ase ipabaresi ipasarasi yaro awanna si bawa isa na yasangi wara ikumpulu ni yaro batanna ase yasangi darame ikumpulu topa yaro awanna ase na inapa ituno pura ni romendre ni pema Nabi Musa nalaw na Nabi Musa pema siruntu pang Allah Ta'ala makada puang pura na rotanang ase pura na rotanang gandum akadi pang Allah Ta'ala memang pura na tanang ase magaya tu batan na asemu daramena awan na asemu mukumpulu inay napat tunay akade Nabi Musa nasabak de to nagagawi setujuan ni puang makkoto ni rupape balin na pong Allah Ta'ala magay upancaji winaraka nasabak mailo upat tamak manang isinin na rupatawe ya de gaga at kegunana lauri iya na de to gaga at kegunana lauri padan na rupataw naput tamak manang iri naraka na inapa natuno kunin rumonro apay balin na pong Allah Ta'ala. Ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh salah satu riwayat si sambung isi bawah hadisena nabitta aga hadisena nabitta khairun nas sikas sinna rupa tawe anfa'uhum linnas yang itu tahu kami nang maega at kegunana lori padan na rupa taw sini toma-toma labikku sila surah malabikku ang kairi masiri pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nareko ampe kedo malabina nabitta mailo ica bibicara berturut-turut dek gaga pajana Bapak Ibu sekalian. Apa contoh yang lain akhlak Rasulullah yasani jujur al-amin itallai nabitta tau malempu inare tu mabiasa di masjid lain inare ko mamauliki angka batangutti nareko kue guita di togaga batangutti magi nare ko mamauli ina angka batangutti karena apa yaitu batangutti de tugaga malakong de tugaga matikko tasapa kise Bapak Ibu nari kongka batangutti mapengkong yaitu batangutti malampui. Kenapa dikaitkan dalam peristiwa maulid? Nasaba sifat nabitta sifat malempu, sifat jujur. Dia napuji nabitta maballe-balle. Iya. Oleh karena itu, ya sifat lempue mailo ipam manarang loriana apota.
Ipaguru memang ni mapamula makokoy sipak malempu lorianata. Nasaba yakin dan percaya nareko engka anak malasi maballe-balle berbohong dan lain sebagainya. Ye bara itu kalukue nareko madanna ide na mabela pole batanna. Nareko engka anak dek na pusipa ya rosipa malempu yakin dan percaya kesalahan pertama ye naritu ajarakna tomatuah. Mabiasa tu di ita makokoy nareko na tuju pasa as-solibur engki anak-anakna mailok macue maka dah mapa cueka maka dia anak-anak aja na macue na walinga po sandala baru walinga po nasi kuning na law na anak na di indok na di pasae dek na nacue lepung anak nasaba engka papelecena mailok ya lilang sandala baru na pole na lapong indo ri pasae lisu na ribolana maka dia anak-anak indo tegi sandala baruku maka dia ni lapong indo mati ya rupa balu sandala di pasae na tatutu ipabalu nasi kuning mawari nasi kuning na koni romacoro ipamanarang isipa dek na malempu lorianata. Ini adalah hal yang kecil, ini adalah hal yang biasa menurut kita. Nekia narekos setiap pasa ipakiro anata yakin dan percaya nareko malopoy matu ya tua anae usipa dek na malempu yasan ipabeleng. Iya. Itu adalah hal yang sepele Bapak Ibu sekalian. Dek togaga kunye. Insyaallah dek togaga. Yang kedua, pura narampe itu pandritata makada macilaka tutomatua ya punai dua telu apa anak nekia dek mana hagaga anakna na pasikola na patuntur agamai. Jadi pakulingi paimang macilaka itu sedia tomatua mapunai dua telu anak na dek gaga anakna na patuntu lori agamai lo ri agama na pong Allah Ta'ala. Sungguh celakalah orang tua yang memiliki anak 2, 3 atau 4 akan tetapi anak-anaknya tidak disekolahkan di sekolah agama. Ya, magai nasaba narikon rewa ni maturi pamase seddi mituwad diturungi ki yasa. Ya nari turilino, ini itu anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu engka seddi kisah, seddi tomatoa icalla ri kuburu Ricalle ri malaikat mungkar nakir ri kuburu ya waktu icallana engki anak-anak iya lapot tomatuai maguru baca bismillah rilino maka da bismillahirrahmanirrahim maguru mengaji rilino maka di Allah Ta'ala mungkar nakir dega mu masiri calla ya tu tomatuai sedangkan engki anak-anak mabaca kurang rilino napapisoy malaikat mungkar nakir ye pacallana napero anata maguru bismillah nareko de di pasikola agama anata de di pasikola tuntu padisangang anata narekon rewa ni matu di pamasena iga na mailo marillo doanga ki nisaga marillo doa ri pang Allah Ta'ala nareko de nang kana tuntu ya sengi padisangang agama. Alhamdulillah tadi ustazah kita yang membawakan ayat suci Al-Quran Qori'ah adalah salah satu pembina di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Baitul Mukarramah. Saya sendiri kurang lebih mawena annatau masih sekolah di Baitul Mukarramah. Mapamula ke kelas C di SMP, kelas 2, 3, menre di Aliyah, kelas 1, 2. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 3 Aliyah. Tinggal beberapa bulan lagi. Ilmu yang kita dapatkan dalam suatu pendidikan itu adalah yang paling kita inginkan itu barakana Bapak Ibu sekalian. Jadi maigaro dita dendre ananata appo tayare ga andri-andrita nareko mailoki mancaji salah seddi tomatoa beruntung nareko lele ni matu di pamaseta tapat tama ya nata masikola pesantren tapat tama ya nata masikola agama salah seddi pesantren saya pribadi yang naritu Baitul Mukarramah. Iya. Mawe na annatong masikola di Baitul Mukarramah. Engkato mapondo, engkato pamalalisu reguler. Neki nareko malalisu ipaguru top agurung umum. Saya pribadi tidak pernah mondo denang kawapondo. Nekia
saya sekolah di dasar pesantren. Dege mondro dasar pesantren di Baitul Mukarramah. Malla di Sumatokka, maguru umum matokka, kueto pamaguru ki agurung agama Islam. Iya. Sini teman-teman malabiko sila surah malabiko ang karim asir pang Allah Ta'ala. Selanjutnya yang biasa menjadi perselisihan juga di antara kita. Engkau tu biasa macoro ya pengiwangi si bawa anak apota nariko mapesantren. Mabiasa tu engkau tu mapesantren nalis naribolana. Engkau tu matuan na misalnya majapi nacang itu matuan na majapi. Nasabak dek nasan na wedding dek najapi na bitta iga makada dek najapi na bitta. Idi tommi tu ugi makada majapi nareko bahasa Indonesia makada ki bacakan doanya Rasulullah. Bahasa ugi na makada ki majapi. Bahasa Arabna Iqra bihadad du'a. Bacangan ngipad doangan na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tege buktin na makada Nabi ta majapi wi. Engka nang kariwattu Nabi ta maculak ka iri sedie goa. Nasabari lallungi poleri taun na kaperee. Maculak ka Nabi ta si bawa sahabana. Sandre sahabana Nabi ta ribatun na goa. Napole na masuse dia olokolo na okko sahabana Nabi ta madare watakalena sahabana Nabi ta. Napole na Nabi ta makataning iyaro lukai iyaro lasai na ini ana bacangi suratul Fatihah. Majapi wi Nabi ta Iqra bihadad du'a bacangi surah Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Dihalenna hadis ena Nabi ta mapuade makada. Nariko engka peddi-peddita mapeddi yuluki mapeddi watakaleta mapeddi yeppongi mapeddi yarota asacenya itu peddiati. Sacenya itu peddiati. Maka di Nabi ta ini hadis sahih Bapak Ibu nariko dedi matepe li suki matu tabukai hapeta. Maka di Nabi ta nariko na pole ki peddi riwatakaleta tapalesoi rojari atau tak lima atau tak contohnya mapeddi ulut tak tapalesoi agana hadis ena Nabi ta Iqra bismillahirrahmanirrahim thalatha marratin. Bacangan bismillah wekkatallu. Bacangan bismillah wekkatallu thumma Iqra. Dan niat bacangan padongan na nabitta aga padongan na nabitta. Maka de nabitta lalana hadisena a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya Roh. Dia apalan ibu? Pak. Depa. Upakulipi. Maka dia Nabi tarna hadisena. Narekona pole ki peddi watakale peddi ulu peddi yaro peddi limata. Tapale soyer lima atau ta. Peddi contohna ulutta. Iqra bismillahirrahmanirrahim salasa marratin. Bacangan bismillah wekatallu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Thumma Iqra bihadad du'a. Bacangan padongan na Nabi ta aga padongan na Nabi ta a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bakuli picai ceng. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya rupa dengan Nabi ta. Ini adalah hadis yang sahih. Narikude di mata puat buka matu HP ta uki koro hadis tentang membaca basmalah 3 kali dan meletakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Mendre itu ya bacana. Nah, sebab ketallu mi ulanga ki belum tentu ya apalah. Tabuka imatu HP ta. Iya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Selanjutnya engkau tahu tu seddi ada budaya tradisi yang ada di kitab Bugis yang biasanya itu sering terjadi perselisihan. Mabiasa na perdebatkan to pandrita ta iya. Aga yasa to pandrita tau nita anu malindrunge. Magi nu lemite anu malindrunge italla itu pandrita nasaba natuntu ipad disengenge. Itulah asal usulnya to pandrita. Sini teman-teman malabiku sila surah malabiku engkai rimasari pang Allah Ta'ala. Sedang jamaah maulid yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malampe ni kapang ibu Pak. Malampe ni ibu Deto pernah waris sekota kira-kira Deto pa. Iya.
beberapa hari yang lalu memauli kari kampung Risaliweng engka burak macico 2 burak napa icodo ki male perima ciru pura ni macarama ro ustaz pura ni macarama pura na macarama engka mana ni anak ilari lo keri tengah cede pinapan no tengah na masiji matikeng ya rumale alhamdulillah di kelurahan Panyula di togaga anak-anak mapakor alhamdulillah wita mi bawa dendreng kanana matama marillaw maka dai ya to kenapa karena yakin dan percaya di kelurahan Panyula ini madeceng ya jarak na loriana anak-anak ya sengi kota Bone na sabak kota beradat nariko ada melo ibicara temangki ini pengajari to Bone na sabak ya tu to Bone italai kota beradat kota yang penuh dengan adat makiada itu Bone nariko engko to Bone dek gaga adekna yakin dan percaya cennya to Bone itu para naka ya tu nariko dek napunnya ada nah sabab orang Bone itu italai kota beradat italai kota makiada nariko engko to Bone dek nakiada yakin dan percaya bukan asli Bone itu iya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kenapa kota Bone dijuluki dengan kota beradat inilah disambung dengan kitab Barzanji tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu matandri siri inabita nama raja apa katuna aleh sini teman-teman lebih ku karim masir Allah taala alhamdulillah sudah beberapa sekitar 2 tahun engkaka si tetong dilalena iya masiji alhamdulillah apa mula kelas di mopa MA lo kakak macarama konya bulan Ramadan biasa laleta mulok ke Panyula engka mopa mabatu-batu atendre mopi di sadi watakale na sebab oleh ka macarama cengito konye di saliwa kampung mamauli tahun riolo engka na palaluangi ka tawe bepa madi kantong nagatungak ka di motoroku kebetulan lalengir lalana yaro kampungi Masya Allah na cau galungi malempon ni mabatu-batu ni lisu na latu karibolai usapai angkasa di denri mat di kantong na palaluangi ka tawe tegay ro ternyata madu ilalengi dewi teh padahal bepai sana tadi ni baraka na mesa mauli ko mapakit alhamdulillah di kelurahan Panyula makasimanan lalan na malampu manang jadi ide manibawa na rekomailo ki panoy motoroku bepa silahkan Tamataku sila surah kumanang. May loka dalo makutana Bapak Ibu sekalian. Noki di masjid ta loka kiri masjid ta mamauli aga akat tata. Apa tujuan kita melaksanakan maulid ini? Aga tujuan ta. Aga tujuan ta Ibu. Male mana jani narik kemali tujuan ta. Aga tujuan ta mamauli maelo ki papolay rioranun na pong Allah Ta'ala mancaji as-sabareng na masiki pong Allah Ta'ala rilino laturiahira itu tujuan kita maelo ki pelajari ampe kedo malabian na Nabi sallallahu alaihi wasallam narikonoki mamauli angka pala tawata bunga angka tawata male sokko naniya itallo sukuruki narikode pala gaga tawata aja na tamarniran niyati nasaba angka tutu purwang kalinga Bisa dia masih hiji, engkau ibu-ibu masuk dek gak ketawa na male. Naseng, woi, dia ni wei lomol mauli pe mari masjid korna sebab dek gak ketawa aku male, dek gak betuan nah. Itu adalah salah Bapak Ibu sekalian. Engkau tawa tak male, alhamdulillah, dek gak ketawa tak male, aja ana tamalad de marniran niati. Nareko ya, engkau boleh tawa aku alhamdulillah, nareko dek gak tahu usahakan ni. Sini teman-teman malabiku selesai malabiku ang kari masiri pang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ingin saya sampaikan. Nasaba iye mancaji hikmah na mauli narikoli suki maturi bolata natanaiki ga selesai ta aga hikmah na mauli ri masjid Nur Namiria. Hikmah na iye hikmah na. Yang pertama, magi yaro nareko mauli ki angka itallo. Magi yaro nareko di paringarangi wiya jajingan na nabita angka itallo
Kenapa demikian? Jawabannya adalah warna rampe to pandrita tamakada yaitu koto mamauli angkana panota we itallo nasaba magi-magi ya manenna tau ya angke paringarangi wi amaulikan na nabitta usipa isipana itallo magi aro sipana itallo ta coba ni se mala se di itallo na maleta tataro iri sojadan na masiji atau tehele nariko di palesso pasti lewi nariko di palesso di patato pasti lewi de na marimelo tattong magai kenapa demikian nasaba iya tutalloy na pusipa isipa na nabitta sipa mapakatuna ale de maloriasen de na loriasen itu talloy nariko i palesso dia numatandre pasti na pecu kang ngalena lorianu maranday mapance nasaba de na loriasen matandre yaro talloy mamagi-magi sininna tomato aku mana sele suraku ya angke mamauli rimasiji nur namiria angka kipapole iya sipakna italloy. Yang kedua, magi arana reko mamauli ki angka sokko. Kenapa ketika kita maulid angka sokko na panota we nasaba yatu sokko pusipa sipak malabina nabitta. Kenapa saya katakan demikian? Nasaba iya tu sokko ita coba ni se kemmo-kemmoi pasti pada masjid diwi muat dem perangi de na tabure nekia pada masjid diwi betuan na aga mamagi-magi na reko pura ki papole ammaulikeng angka ki pusipa ya rosipa na sokko sipa masjid di seddi de na puji mas sarang maka dai to pandritata nariko mailo ki makasing atau tongat tari lebo na iyelino papole iye 10 abilangan papole ki 10 bilangan seddi seddi ki 2 si 2 ki telu si tulu ki apa si pasa ki 5 si mase ki 6 si nanangi ki 7 si 7 ki arua si pakarua ki asera si era ki 10 si puluh ki yaro nasa to pandritata saya ulangi Bapak Ibu sekalian nasaba iya kalima makasing nareko maelo ki makasing atau tongetta pada rupa tau pada cengi wi iya 10 bilang seddi si 2 ki 2 seddi si pas seddi ki 2 si 2 ki telu si tulu ki apa si pas ki 5 si mase ki 6 si nanangi ki pi 7 sifat 7 ki arwah si pakarua ki asera si era ki 10 si puluh ki nareko di papole ni iya 10 bilangan yakin dan percaya masjid ini turi seddi kampung nasaba nareko magalloy hubungat talori padat rupa tau nareko angka acara angka kegiatan musti masjid di seddi kampung nasaba magai purana mamauli di masjid Nur Namiria nanri sokkona amuli kenge napapole ni baraka na pangala taala neng kalingatoni hikmana mauli napapole to ni sipana nabitta ya sengi seddi mas seddi wi jadi itu Bapak Ibu sekalian sidang jamaah maulid yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya nari itu ada satu amalan nariko suju pacapura ki risumpajatta nariko suju pacapura kiri sumpajata angka tu sedi padoangan naloraladda itu pandritata andri guru ulama ta ibaca. Kenapa? Karena doa ini dapat melancarkan kehidupan kita di dunia. Apa doanya? Nariko suju pacapura ki pura ni ibaca maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wekatalu lanju ibacai ye sedi padoangan ye padoangan ye baca lalenna atimu maka dai tapandritata Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya Bapak Ibu sekalian, Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa doa ini dibaca di akhir sujud magi dibaca pada ngenge
nasaba dilalana ye paddo ngit tampu ise dia padillo doangang aga padillo doangan na puang tapalo muanga atutungku aja tasisai atutungku lebo na iyerin. Itu inti daripada doa ini. Allahumma yassir, ya Allah berikanlah kemudahan, wala tu'assir, janganlah kesulitan yang engkau timpakan kepada hamba ini. Itu adalah punca doanya Bapak Ibu sekalian. Sini teman-teman malabikku selasura malabikku ang kay rimasay ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai hikmah maulid pada hari ini. Si kumira ule rampenga ki ada am maulikan rilalan na iya asoy nasabat narik kawitamanan ni pada malubu ni kapang Mailo ni manri sokota. Nania saya pribadi mamulatoni sadi mamangang pada ajaiku tattong. Jadi si kumira ule rampenga ki Bapak Ibu sekalian memagi-magi sininna ia puro rampeng ki mapamulin rubuka bicara kulatu mailo ututui nariko engka daku tapasala tapaliweng tadampeng ka maraja. Nasabah saya adalah manusia biasa. Seluruh kebenaran yang saya katakan tadi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan yang saya katakan tadi datangnya dari saya pribadi. Dan satu kuncinya nariko mangkalinga ki carama, mangkalinga ki ada papangaja, mangkalinga ki tausia aja ki na engka tersinggung. Nah sabab nariko tersinggung ki Bapak Ibu sekalian, manasani idi tu palakunna. Sekian wabillahi taufik wal mukarramah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.